Problema transporte marítimo, o seu custo dele atau Rubamai, durante ne prejudica movimento, se resolve a tempo bada, lhe será sucesso. Júlio Mark, na emba companheiro Mount Timor ba televisão Timor Post quarta-feira semana ne explica decisão rola transporte marítimo né baseia para realidade e necessidade do povo o ecusi atau no povo Timor Tomak. Júlio Mark, companheiro Mount Timor Dehang, tasa fixo ro sucesso halo operação dili raiwa loron sanulo racing ida. Bulan setembro tina rihun rua nulu resin rua. Mai bero sucesso se inaugura iha raiwa iha loron sanulu resin rua. Bulan setembro tambah ro sucesso hobesi o ekusi. Nia hatutang operação da huluk ba ro sucesso se tula passageiro ba mai o ekusi gratuita. Operação ni kami sehing lai tama orang kan petang perlu cecek itu memang susi tema potensi lah. Untuk orang kami sudah datang kehidupan yang sampai bah atau biasa babai hansa babai skill babai. Mas kami perkara na online tiket. Jadi kita lah ihawana tu yang kursi di Indonesia ihawana passing sa umar tu pelor tiket. Ini pela selo da mosa. Pela kami ora se trata lo jauh mosa mia. Tambah itare se TPM sa se tiga hela tambah kami ora ita asa global. Jadi kita bersih dia tema kalau emang atende kita ni povo ho dik cuma ho dia tambah kita karak sila hola ho online memang sila di HP rumah karik lebih bayar kita ni office mak atende apa online tiket passenger sila beda atende ho cargo me tabela dari Ro sucesso iha capacidade atutula passageiro atus tolu 5 nulu no careta máximo neng nulu. Sampai nene primeira vez ya Timor, companhia lokal mak investe nene usa insurance BNI. Jadi kami lah tula liu si top dari Ronian, sama ne kami tama asuransi. Jadi asuransi oro, asuransi passenger. Jadi kami lah bela tula liu. Kami tula lebih kami atama ya asuransi. Cada passageiro nebe rola tiquete se garantia segurança social no retang aihan durante viagem. Reportagem Celestina Falo, a guida de Jesus Televisão Timor Post.